Peli o kaya kau ni kalau me bakambula ama abahambau ka. Alinga maau ni kospeli kona a igumbula-mbula. Me bagarau aki nalenga a ama a tango-tango a mona me bagadurumia ke vege adaba. A kospeli di bakambula i wi Kristo. Iya, oke la igumbula-mbula kona ni kuwa ki anabulila o ki a na yabu kau ani venga rabi ni tiko bula-bula. The principle and the power of medical missionary work. Ibe banua era grau ni iko gina ko era tau venga rabi ni iko bula-bula. May nahila baka buniwai, se may nabuko baka amaa, se soa nga kay rabulida, se may nagbosa ni kaluma. Kung ginapon na ito, na iko gina ni kuwa. Right? Tungaraw tamaso ni berani gia ego buwe, tungaraw tamaso tabale ko rea ko tambor gia karena bini kuwa. Hila raraman ikong bulang-bula itu ngabe raya huni loku kara be muri ngamai nangau na au yang ang kinalu ni kami maka ni hakai mai omiale iko na tunga amoni sala tunga amoni la ola ko muri tunga be rarama kara sala ba mai ba ake na be raraman ni ona au yang ang iko alu ni kami gue, hai, otau doa na kona na ya kau ni venga rabi ni tiko bulan-bulan, nama tambo ya abe alano akina igwa madhiu na waseba, na ihina ruasa ngabulu ka olu, na ihina ruasa ngabulu ka 5, kona na madhiu na waseba. Amadi na waseba rusa ngabulu olu kina rusa bulu lima hayu dia bulan. Sabela ko lagi boli kali li tau dogo ko tisu sa tabu buli non rabe vale ni lotu sa bunau ta kana itu binakan ni mata ni tu sa bulair na tamata mai na mate kedenga ge na malumu kedenga sa rongo bagiyani na kenai rongo bisiria tau doko asa kau gua goira kedenga sa tau mate era sa taubi na mate tani soge na luma ke ira sa durumi ira na tieboro ke ira sa taubi lia ke ira sa taubi paralase asa bakambula ira okoya ara sa lewe munga sara sa muri koya mai kalili ke tika poli ke Jerusalem ke chutia ke na taikan dua ni coritani koria ona mise no chisu nangauna ni ona mai mbula baka ama ai hura tau bela wayagi tau bunau agi no ga na itu binakan ni mata ni tu kaya bola abu kai tau bakambulaira ama amai naon ra abu mai au zonga na madambo iki ambabulila rawa ni go chisu lebu ona vei bakambulai laila ya ona daba laila ya ona bunau ngauna ni ona mai be karabio chisu iburu na ngauna ni ona lia ama laila ya ona bunau less preaching and more healing. Lebu iko nga na bikrabi. Oto o ni kuwa ba lebu to bunau kay laila ya to daba. Laila ya to bikrabi. Kona kaki abatu itu no gia. Wa na pete ne tana u chisu. Right?
Lebu iko nga na be krabi, ve ba mulai e lai iko na punang. Rongoda au ili bola mai nei bola ia na ribi wen herald. Bola ia na tune ini hono. Sa bola ia na ini khati wa ba 1904 a bola ia na uya. How here? Christ knew that his father had chosen him to carry the great plan of redemption by coming to the fallen world to die for sinners. Kaya ko kaya, o Jisu bagi lai ko kaya, ni batingi akin ni kaya ko amana, melahumay may bakabu kana akina, taka niyo tabaka mulai kawa ama ay nabura-bura mbali iya. Ko na may mae na buhuta ama ay wala-wala. Rumota ka ni Sema, when he came to fulfill his mission, au na lakumay may bakabu kana akina yaw na inaki-naki niyo tabaka mulai, he was in every sense of the term a medical missionary. Kaya ko ikina ko na, nangaw na ilako may gino Jisu ibura-bura ya, may pakabuo ka na agino kaya inaki-naki nyo na lako may kon may mae na bukuta, lako iko may ko kaya itunga tau may karami ni iko mula-mula. Kila ikina kon pamaasar nga. Kina ibali-bali iya. Hoy raaw to ka ama era masu ichisu karaba kalau ko be ichisu ni kuwa banatotono me khase na onda baga sama ke baya ko chisu a medical missionary wa yo ko me bea itu kau ga sala be ke mundo to na ko ra undo muria ngana daba weni ba muria ngana weni ba ke baga ya kene ala noa ni taulebu nga ona be bakambulai kalai ona bunau kono mitu umpata Unto besa okina, melebo to ubunau kay lelay to bekra. Kay obolay kula ambo na madi na wase ba na pete ne baka murio kay ko na ikine rusul lima. Ara sa lewe bunga sara sa bakadaba muriko. Makan tahu raw ama. Bale ada ba? Bale ani majority ni ama ay ramuri ko na bakadaba. Era lago do rumah health program. Rembulan. Berapa bulan? Oke. Mari unawasi ini. Oh, soalnya berbuat lain-lain mari unawasi ini. Mari unawasi ini. Olu mama yang pakai ona tereni aginin ro apa? Di sepen. Olu mama yang pakai ona tereni aginin ro di sepen. Olu mama yang pakai ona tereni aginin ro di sepen yo o Jisu. Right? Nimbao olu mama yang pakai ona tereni aginin ro di sepen. Maka menro utau unau nga, rumah kay boleh bolam. Wase ini 5 ihine walu. Wase ini namadi 5 ihine walu. Rua tolu. Sa ira na lewe tini ka rua ongo ko Jisu, asa bagarota be ira ka kaya, do ka kuwa ni lako na non sala na be mata ni tutani, ka kuwa talaga ni zuru binandua na non koro na kay Samaria. Iyan do lako nga be ira na sipi ni matanggali ni Israeli era yalitu. Iyan ni do sa lako tiko, mundo buna wakaya sabo lego mai na mata ni tu baka lomalani, do baka mulai rasa tabi mate, baka sabo-sabata kira na buka-buka, baka turi na dagatali na mate sara, baka sebi ira na daba. Te boro, baka daba. Do sarawata wale nga, mundo baka daba. Ao, iyo na tereni aginin roa ng tisepeli o Jisu. O imba kay kayo keben rohu sa talaira na non lewetini ka roho Jisu sa rota ber ka kay do ka ko nila ko na non sala na be mata ni tutani ka ko talaga ni duru na non kor na kay Samaria lako nga ber na daba ber na lubei au aro konro wati sepeli makai iko muli nga daka ni wendo obe karami beira Israeli
Se makai rompo aburo to. Adaba puna manguagi na ko chisu me sama aya o nai uhu kay natakataka ni be karabi be roati sei peli be Israel. Adaba puna. Ha? Merambula daba rawa ila daba. Wala Israel ra mamakai ni wambulai. Rayali tu era lo iko. Era lo iko rayali iko. Adaba muna raleva iko kina. Adaba kai tu kina ko ira Israeli ba ira Israeli ba kaya lo ni kuwa. Kila be ira Israeli ba kaya mo ira Israeli. Oira ra maroroe bu na odo oira makan ko ambo tisu. Oira ra makan ko ambo tisu. Kay obolo ke beira mutulago beira na matanggalin de Israel yerdaba rayalitu oira ra maroroe igo ibu na ni kalau ra maroroe igo ngata audo ni lo ia orai au ge ni lo ra maka uli gileya ra maka iko ni gileya kona kay pamatala ini ko kospel right kay obolo ke ya lago beira na lo be Israel rayalitu bili kay ikina ni katunga na wasi ini. Iya na koro lalai makaya tuanga ando durukina. Taro nga sekodei saya kina kalagitigo kaya zoba na numudaba. Obolo kaya lao kinabei horo lalai villages and settlements. Laba obolo kaya na ihina Laba obolo kaya na ihina ni katungo na. Kena bal-bal kon owa ti sepeli makawalenga ni pakalay agi kata ni ro be krabi be Israelinga. Obolo ga lawa kena be korlalay kena be korlelebu. Pa ararawa iko? Ano palumpale kasi nabulok. Mai. Ni abul poko na papala now whatever city o town entah. Ayo. Pala be karabe am kan itu na be karabal ngana be korokoro. Maka. Ada ngobur na tahun ni. Tahun. Tahun ni. Okay. Maai ka okay mo tulong nga pero lu Israel releva o ikai ka okay ve korokoro ve tauni mandi urusan nga bulkawan. Obolo kaya goe mondonga ila ko bakalo tutagir na leo libi mono. Apo sa ko bende. Mo sa ko berarti sepel. Obolo kaya goe mondonga ila ko bakalo tutagir na leo ni be wanua kedenga. All nations. Kene bale mamakawala nga ni bosay ko kay napukunda wala nga Israeli. Iya makaw kay mera bukin. La akin na be horo la akin na be tau ni kay obolo kaya vei vanua kedenga. Kona kina wen ro ya lava ni be karabi kon ro adama. Kon ro ati sepel. Okay. Ikina viu na wase ini. Ikina viu. Indo sala ko tiko do buno kakaya sabo lega mai na daba. Boleh kamay na mata nito pagalomalangi. The kingdom of God is at hand. Kena bali-bali ay uhuni dapat ubu na wakinay ko. Besaw ama, besaw. Besaw ama, wehu uni. Ay uhuni besaw. Maka ni uhuni be pagalomare ari, siya ay dumain duru, siya kaya powerless. Lahu may ba akinalas, kunabi lasta. Ay ni kana bunaw agi ay ni babole ka may ama ni ni hello ama amba na tutono mi visa so aka udakaba igo so aka adakaba igo makan tutono mi kay dakaba mi amba laho ani mahi kona ni ma ni hello miado be ki ama ay wala mi asaw magya ke mi abaraw na ma ni hello ikina wal
Hinewalu. Dapat bolo kayak hinewalu. Hira kasi. Kelan stalepas. Baka tuli kata kita na matesara, baka sevira na te boro. Niyo yan nga na ibakasala ita kito bunaw ta kana itutu ni mata ni tuni kalo bala ko may nabuo na rada ba. Biya pa kong pulay. Biba kong bulay. Iko na iko nga peten makataka iko kaya. Ningaw na bala ko may gino kaya may baalay no ka ti sepeli kay kawat tiba. Apeta na nga la iko may nawasebay na madiu. Tumay ba na agi na bro iya wasin. To buno agi na iko ni maani uni kalo ka ni karwa ta ba. Biba kong bulay. Biba kong bulay. Kene balik-balik kon kaya nruka bewe khani iko nga. Kospeli kay nay uko ni iko bulan-bulan. Uko ni iko bulan-bulan ilingay maaw ni kospeli opening words ni kospeli beira ama. Tapi bono au to ngai bono agi ginay uko ni kospeli. Dapat bolo kaya na hinewalu. Hinewalu. Do baka mulai rasa apa? Oh na ko kaya ngala ko man abu mae. Kaya ngala mae akala ko kaya lagi asaraba unihua. Kila boleh bola bukan cuma kamu. Kaya nanu mau kia ni mae ni uto ama ebo maka mau menangau na kona. Ai bakarua na wase hus na mo kawalu, a obola iko ke tunga mae nakinda dala na loma mundo kona kinakat atek. Mae ni uto. Na lilang balabu na timbi. Kona ra maka ni tunga mae bo. Mae nga era balahu mai maka. Boleh ko kaya na hinewalu, baka mulai rasa tagu mati. Ai, kela be common sickness nga lagi ang pasara wa bugi ko digolo kela bini no tabe koro-koro. Mae ni suka umbunin ra kensa, mae ni ngada-ngada kena be makali. Para sinay uno tabe koro-koro kaya bolo kaya baka mulai ra sa tagu mati. Akhirnya karua ada apa? Baka sama-sama tagira na daba. Nabuka-buka. Right. Togi lama iya buka-buka. Buka-buka itu ngabera Israeli arhia buka-buka. Ambe enala kumai makan do buniwai, makan do buniwai. Ombe esaranga. Enala kumai ombe kai mai cek agini hea. Keba ibu bega ibu akila-kila ni buka-buka, oke kai lai quarantine agi mebi wasinga. Kai bala iko begea bekerami. O inga lagi ceki. Ke timi ni samaka di leba iba agila-gila di buka-buka. Laho iko bekerami bege quarantine agi iko. Ma iba karele bagi beira Israeli. Ama iya buka-buka. Tau baka au lagi na ona lewa mbe. Eme vanga lala agi akokea mai na. Vanua ira iko gina koira Israeli au doko. Lai quarantine agi kede ukea. Kai daga ubegea bekerami. Laga ube kaya cek. Buka-buka. Kaya bolo kaya. Nangau na ko na sa buka-buka ni gua beka ba maka. Yeso ama ba ya to ko bura-bura ni gua ba ngu ame quarantine aga ama. Kai bala igo be kaya abe karabi kai ceke agi igo. Mea doba ngau na ba tina agi gina baka bunyi wa ini ba woya abu mai igo behea ba kai soli behea ngalala be suga be mai mena banua era igo gina ko ira lewi ni banua. Kona so mai ba la ko kuwa. COVID-19. COVID-19 madara gina be quarantine agi. Iyo ra quarantine agi gina tungai wasele bu di kai bura-bura. So bura mai lele bura la ko mena tunga ngau na mata hina za na ibola gina be makali. Kono ko rabe mai rere bahi ni ba baka tina agi ni igwa abu mai kono kina tunga maa balewa ambana nimbula mera quarantine agi tisu ba mo sarau iko benro ati sepeli ya kila na bosa iko benro ati sepeli kono kina wote ugo kike ambula tonu yang nauna iya kai ko kaya baka mbula ira na dama na buka kono kina no mission au tamisen Wakam bulaira abu mae ve common sickness ngai ra igo na kita maliwa kai kau wakam bulaira talenga na buka-buka. Ora ve makali ma yang andrevi kina mera quarantine ahi ama. Kisu ba bola igo ke wakam bulaira.
maka nitunga abu mae ve alia lebu ni ondra baka madala buni wai ni maka hena iwali ai bola abu ba bola iko ya baka mulai kona kina banua ba kuku kina ko irada the medical missionary workers era base nga era baka ya bunga na daba na bosa ni kalo na kai obolo ya right baka sama-sama takira na buka-buka baka turira na daba na mate sara baka turira na mate sara kila raraman yang purusay o pala iko kaya na yo ini ngauna ya selaila ya ka radakabati sa ipeli na ngauna ni uta taumana na yo ini ngauna ya na baka tomong mura sara kaya na yadokina na ona banga akina on rambula kalau na ona yalo abu koira ona tau ni kadi koira ona amaa na yo ini ngauna ya na daga di bing bak mulai kai ko yo kaya baka turira tale na matisara araba baka sevir na daba baka sevir na teboro kila kita na no mga lew dilo uli kabi uli daga ni darai eboro erta baka ngabi Pentecostal maka ihina komisen we tisu au na soli ego bendo adaba atisa ipeli baka mulaira abu mae baka sama akhini ra buka baka tulir na mate sara kay obolo kaya daba baka sevi ira na daba na teboro ya amma kan tau da kawali arawanga na lolo kay na daba lolo kay na masu kay na bale iya oi ko tunga lewe ni loku kakadibigo wa khalawe na daga ni be karabi ni igong bulubula bana totono mo understand agina common sickness igina amae ngandrebi be quarantine ahi igina abu mae daga ni ebo bana totono mo gila bana totono mo understand agina raba baka sevira na tebor igina era do sa rawata wale ata ba bali ni kai opola ke tisu do sa rawata wale do solia wale ni tunga ka rawa wale ata ba kini bali Roma ai soli iyo soli kena tali mo ni wetai kina ka iwi maana ko na rawa awalo kaya mambuno kina mak isoliwan kay obolo kaya na daga ni be bakambulay kay obolo ko tisu ni wasara wata wale bakadaba solia wale ni kumbara wale solia wale akin na imbali iya honro wati sai peli kogela oboli go bendo wa mission iya azama ndo wa dhahaba gima bera kon malamu mai ndo dhahaba wati sai peli asiwa akoli tunga sana obole bola amu tawa muli roma kali muli onro ogila ngasiwa rombo gila itu ngada-kata ni bekara bini kumbulan-bulan. Maka rombo lagi buli na tunga kor ni buli buli wai. Maka obola abu ni ro wata usiwa iko ngandro kay kadibi. Aonda koro goira Israeli goira tiu nanga una ni sobra ni uda tauma dar ka obola goira ondro o amai ro makadibuli. Ramakadibuli. Kai ko iyo kaya nindo sarawata wale do makadaba do sulia wale kena imbale ya kono oti say peli they are not medical doctors ro makani buniwai men obulida maya kambale ambula kena bekra vina kena khoro ni buli they are not health experts
Ramaka ni hena tau na ambana ni Bekarabi niango. They are only fishermen. Ira tau kolinga. Okay? Yarmoda. God sent them their mission. Give them their mission. Akalo isulia saranga be roa ona daba. Ia mo tau mission. Igina mo tau zakazaka. Adaba. Tau lago buna wakina kospeli. Daba miro. Tau wakambulai ra auma. Okay? Kona kina panuai besigina abe karabi ni daba. Be karabi ni igong bula-bula. Ro besinga ina daba. Bosa. Na bosa ni kalu. Ro makani bulida. Ro makani kena tahu. Ia akhlo solia ven ro misa. Alain ro. Kena hemba obola ya kalau ben ro. Waga mulai ira na tau bumati. Waga mulai ira na tau bumati. Kona numa nina alain roa kalau with nothing. Maka keba kaya kalau bego lai karaba itu nga arma yo kaya na solia bego akin na dapa. Akin na makasama. Keba kaya kalau lai karaba itu nga kensa. Akalo ba na solia bego akin na makasama. Maka ni rawan niya oka vera kensa ko sa oka kaya usalay yang bagi tunga yang bagi ruwa biru may tamagua usalay buli. Mulai buli ka may ko leo na kaila ko may bego. Kung natau Bekarabi ni ikong bula-bulay, base unga, aon ra Bekarabi, iraba kuku unga ko, irakara base unga, makaya po aki unga, inaposa ni kalo. Makabro nito nga ka. Bale ada ba? Bale iram kan buliway. Koki aki amakan ni buniway. Ki amakan ni bulila maya kain bale ayan. Omoni sala tunga-tunga nga, oi ko na rawa ni ko full fila, lagi na mumisen, kai ko nga kinatama. Kinaposangan kalau. Keba, wei ala ya kalau wei nataka ni beba kambulai ni iko bula-bula kena yung bale-bale, o kaya ba napakaya ragi akini ko na kinakilaka. Kilaka may bay. Hey. Iko nga hey. Iko nga hey. Kena rara manial improvisar. Bale anin ro bes nga ay apostolo at isay peli na posa ni kalau akalo kay solia ben ro medical wisdom. Okay labu la igo vera bunuai. Kila tunga kau ti bola. Ni kuwa ko ra na tao ni medical missionary walk ni kuwa. Ya ko vera buni wai bagai bola na be horni buli le na pura ya iko kinera kataba ko Bekarabi. Kataba iko. Ira hurambui. Wanga agina iko ay basa nga bulo so nga bulo kinabasa nga bulo tolo andola mo kataba ki India mo lay sele metai anya mo bau. Ibi dakal nga iko na olive oil ba agay na apple juice, grape juice abuan imbu. Tiko makaya akin na kayo lima sa bulan dola, mabuliya kina olive oil kina ka-outdoor ko. Kaya labi Bekarabi ni ikong bulan-bulan ka makaya buagi na ibola ambu ya, ayado vera buni way lilihu, baka ibola, ibura-bura, kataba iko Bekarabi iya. Rakurabuy. Kaya medical missionaries, akalo solia nga vera buhu, makaya lo. Give them power. Solia vera khau Nau na yalo am. Me rawa vera. Me baka buku ira. Me ra understand aki na ko ira. Daka ni Bekarabi ni iko bulan-bulan. To heal the sick. Me baka bulay ra umay. Okay? Romada, they never compromise with the world, but walk within the boundaries of God's word. O wala ko naman boy, o hi agi amakan ni bunuway.
Kia makan hilai tunga ka membalik ayang. Ia tunga ka yo hilai ko. Ada ba? Sedia. Ko hilai ko bosen kalau. Oira, onro ya apostolo, no tau siwa bolinga, no makan ibuni wai, bale animba alai no ko chisu na komisen ko na men obuna utaka na tutu ni maten tu, wakam bulaira na tau mate, onro kai daga ngai na boundary ni bosa ni karo. Onro kai iko bolinga i loma kai. Ilai libo ngauna, vehi atau bekarabi ni iko bulan-bulan, ki atau ka amai bakalai lagi, ki akai tau ka abur pa yo ibur. Kia kai tau mai belen aki ni nuka ba a? Abe karabi ki duwe buru-buru ba aki na be karabi. Baka rako hina kalau. Kila matunga tui maleka karimbula iko natunga buru banua. Maka kade ia profita kai kalau bera profita le ola begea. Sa sengan bega na kalau Israeli molo lagi kakarimbula ina kalau ia keroni. Nembale koe ratau bekarabi ni ikong bula-bula ay baka yabu agi iko nga onra bekarabi kay na onra kau ay na loma ni bay ni bosa ni karo kona nga panu ra iko gina maka ni rawa beira mera compromise mera bosoka ba bekarabi baka ibola abu baklo wa akina bekarabi wi pura-pura bale ko maka ni oko ba tu maka betul rungoda awili bola may na review when Herald Tune in Hono 1904. Those who desire to honor God will not mingle worldly policy plans with his plans in attempting to accomplish that which his work is ordained by him to accomplish. Veira audo ama ay rangangani mera rohova kalau melavea kalau ena dagdagan ni bekarabi erna makapagattungan ni bosoka ba a bekarabi ba kalau kena bekarabi wei murmura maka waktu oira era na iko bolinga ina loma nimba ini dapa ni bosa ni kalau okay kona honroati sepeli roati sepeli umbati mo kona ni ro tau siwa iko nga ro kay ba mulai ra so mai kale kale bi ba horo bu yaki be ba hura bu yaki o paula na tunga singa wa punau iko na tunga bongi lai luwe tunga lai mae kai daba kai mbula ako bisin ba o rawa iko maya chisu beno o o bolina kani alanoa ko ra abu mae ra ba sinai ra ba kai ho ba kai uala na kupita me avali na maana akhirnya yalo nga ke pita na ngau na avali kina na ngau na ya dovila kina akhirnya yalo ra bakang bulai kone swahai ya tu iko na ngau na ya apostol ya tu me full bil aki aposa ni kalau na buin ro ya apostol na kata di bekra okay the last evangelist tumba ingapa peten we chisu tumba ingapa ni ba mai paga ko kana abi bi rapete no chisu ben ro ya apostol the last evangelist kuira yo i nindomo ni kadi na yo ini ngau na ia kuira hum ama ai na kadibira kalau na yo ini ngau na ia na zakata ni bukan bulaya ni obola ka zakata ni bukan bulaya lo kena buno age ko spell ma ni age ni garua bekarabi ni iko bola-bola kalau bili ka itu ngaku mai na madam baui ke lago kede a kospeli o ke na magdaba o ke na incomplete kono kina bose banga kina raraman el prosai ke balago kede a kospeli o ke na incomplete itu nga ama ay solia o nambula be chisu na tata ni kospeli ia ama ay abuse agina o nambula kaya kona kinabu na sinay ugi na utabi bali ni loo na ama aba loo era ama abuse agina uan rakyat era ama kanim bula uba kayo kara ni no ma ini suka ma ini uto ko ra kay pura-pura sinay biru uet o bali loo na ma ini suka gina ma ini uto kona kina have salvation era ba bulay nga ba bin mama kaya bolo kaya makan ni rani lako kay dakhel bali akhel makan kospil
Ia nangau nanga ko tangin ruwa pagina. Ako si peli na igong bula-bula. Baka mulay baka yalo. Baka mulay baka yalo. Mrs. White kay kayo kaya. That is the way how men are saved. Kono kina raka no nabi baka mulay tisu. Baka mulay baka yalo. Kinota baka mulay baka yalo. Baka mulay baka ruwa. Okay. The last evangelist. Oday oira ay iyo ini daw kan na iyo ini ngau na iya. What are their qualifications? Ada bay bola ara igo beira. Ibei koira the last evangelist. Era ba da igo ia? Ser na kailang man tunga ngau na imo. Madi una ma ser ro sa mo. Au gere baka sa maling sarap malwa ay alano iya. Madi ro sa mo. Akhir rai alano koira ama air na songo ada na iyo ini ngau na iya. Madiu rosa ngabulu. Madiu rosa ngabulu. Okay. To wili kama ya ihina itunga me adoba ihina vida. Ihina idiwa. To wili bola. Right? Rotolu ni sa tau bata na matentu baka romalani kay natamata sa tau kay na ito na bale. Asala ko ko na matakatata mentakataka na weni waini iya ni sabe po sa gigira na tamata takataka meron tawian do na peni enando na singa me kenrai boli sa kay talaira ginanona weni waini sala ko ko na katolu ni awa asa reidira eso era sa tutal nga enarara ni biboli asa kay bira do lo tal nga ginaweni waini iya nakka endondonu kau na solia be kemundo ara sala ko Salau talaga ko koya inay kaono kay inay kadiwa ni awa asa kita kabakakina. Sa ilaw ko koya inay ka tinikantuan ni awa asa raidira eso era satu wala nga asa kay beira. Do satu wala nga pakadaba eke na singa kambong idaka. Era sa kay wa ni sa senga indua sa laba ka beikito. Sa kay beira ko koya do la ko talaga ginawer ni baini. Iya ni saya kamay Sakay na turangan ni Werni Waini buwana no natamata. Kadibiro may natamata takataka kasolia beira na kenray boli mo bakatiga bu ibeira sa muri mo tinia beira sa liu. Iyan ni rasala may goir natamata ni kenay katini kan dua niyawa era sa tawian dua na daba. Ayo pa mo kay alnoa. Tunga ama ay tunga ko na Werni Waini. Chori na wasa ini kalima bola tayo kaya wayaw na ba inindila sa iba katawan ni Wer ko day. O tamango. Kaya na imbalimbali. Igi na tungay alam na ba kayo imbalimbali. Akalo ko kaya tungay ko na Wer ni Waini. Kay oboli kaya na alam no ha. O kaya kay baka kari ama amilagita kay na Wer ni Waini. Ada babu na obola hina ibola abu. Nanuma Aduru ko may gay tungay alano na ikatinikan doon ni awa. Boy ko ngay tungay awa may somalaba. Adaka. Baka promisay. Boy ko ngay tungay awa may mbao yadaka ni beba kang bulay ni kalu. Ay alano na po sa baka away sa alano pa kay baleng-balay ay bosay ko kaya na yu iningaw na iya. Ito nga away ni Wer ni Waini. Kakari amma adaka. Au aro iko. Asa babu ne baka kari amma adaka au kina au ni Wer ni Waini. Bama kama. Ira balay be ama. So nga ko ira na ora ka be ka au nga. Ira batu nga na kay bali ira. Baka iwabo ki gora ura kay au ni Wer ni Waini ya. Me kare au so ama amira lagi daka kay na Wer ni Waini. Ma ini lesson ito utiba na ihina ya. There were no laborers. The owner of the vineyard searching for laborers. Ama kamata all were busy in their own vineyard. Ama ayatu nga raonga nga na Wer ni Waini. Enakaim bali ira. Onda takataka on program and the program of this life. Kanimbula iya. Kung kinahuna, bahaya sa buligi na ora au ni Wer ni Waini may pakay ngawabo. Nau nang andre pa igo iso mer lagi taka kay na Wer ni Waini. Karon ni baka sama.
Ya bawili ka kani alano ay so era kay ahin ang olo ka olo ni awa, na ka olo di awa, ikadiwa di awa. Ihina yono, sa kailangan ko ko ay kabila ni awa, kini kandua ni awa. Okay? Kalau ni makasama kaya nga mo kay, ito nga be mo sa, ito nga be kaya ahi. Ege buuwe na ka ini ka tunga ni awa. Bonga tunga awa, membau ya tanga. Baka umigay kumay alno ya. Saka mo baka umigay kumay. Lako kay nararani beboli. Kay timo kay so ama era uwal unga. Kay kayo kay asa mo to ka bay koy. Ata ba kay awolo no ay ko nararani beboli. Ama kalu ditunga alayo. Ama kalu ditunga jobo awoli may beo. Kabila ni awa. Ka ini katunga ni awa. Boy ko nga itunga yawa, ba nga unan kata. Boy ko nga itunga yawa, membasol ya taba. Ay saw. Kene bale-bale, iya ala no pa kay bale-bale, bosa iko nga na yu ini ngaw na iya. Right. Kaolo ni makasama. Ni ngaw na magdaka kinabe sa umi. Kodai masaumi mata, kodai masolisar ngai mata ke nei sa, gondro ai hugui mata sa doa kai hugui mul. Gondro ou la mata kadaka iko nai ka ini katunga ni awa. Ini katunga ni awa. Gondro makai soli mata ke no isau. Lalu akan me utunga tunga mul dia makai soli mata ke no isau. Au aro. Madlaba buna masoli hinai mata ke no isau. Laba buna. Laba po na masolihin ay mata ken o isaw kun o may dakada ka nega ilatungan ni awa. No may dakada kun o nega ni awa. Ini katungan ni awa. Ini karuan ni awa bao yang kau nanti dakada. Balen daw ini karuan nga yawa tungasing. Ini karuan mura yawa tungabo. Terus ngobrol ka yawa tungasing. Ada ba mo na? Kaya ko lagi na ibola abo ni mamay saumi mata ko ro dakada na ka ini katungan ni yawa la boy ko nga tunga nga yawa di dakada wana awa. Apa mo na? Pakasama? Ada ba mo? Makasuya yawan ro takataki no tunga nga yawan ni ro takataka. Ala ba na maamusaw mi kinay mata kon ro wala ni ka ulo ni yawan ro ay ka tunga mata. Siya kon ro kaila ni ka ono ni yawan siya ka diwa ni yawan balin ro ay ka mata. Ya makai saka uy mata besaw mi beno oy ka ini ka tunga ni yawan bongay tunga yawan meo ya takataka. Kaya ko tunga. Hila ni o ingan o dakada ko ingay tunga yawa. Basi ko umay ko pay master. Baka umay saw. Bakit ka? Ako na nga ro saw mi kinay mata balay ni ro dakada ka saray nga to niya na basi ko magurata ko saw. Uy ini ngaw na. Ni o ingay tunga yawa ni dakada ka. Basi ko umay ko ra ataw bisaw or apay master. Satu nga beo na kami, sulia beo na tamatayan doon, may pagkanang narata ba? Makay ka ba? Kung kinabo na usaw, may ginabala, hindi roon dakadakay ko nga, nilay kambulo nga, roon dakadakay, basi ka ukura, akaamaya kayo isa. Kung roon madakadakay mata, roon ay ugin na. Kaon ni awa, makan roon ka ni ugin na. Kung roon nga ina. Kaya nga tungan ni awa. Balian, roon dakadakay, saray ko nga, niyo nga roon dakadakay, basi ka ugin na. Kaumaya kayo isa. Kama di makasama to umikatake na ikinaiya. Wili ka ikineono. Kena ikinebi urotolu. Sa kailahu ko koya na ikatini kanduan niya uwa asa raidira eso tali era sa tuwa nga asa kabira. Do sa tuwa nga bakata ba ke enasinga kambong nidaka. Iyo bala ako iko
Ake ko ba ina ba soalnya ngani ra o weekend. Ba la ko ra mar balik ka ka ko na wel. Na umuel ra balik ka ko na umuel. Oke lah aku kayak tiba soalnya ngani na ra o na ba. Asa mo to ka buke. Kaya kan ro ala ngani ya. Ama kalau itu mati sudah be utung ajo. Ai baka raw ni kay alam no ko na ta pa kini balik. Alam mo to ka buke, maka itungan wala ba kina be utung ajo. Alam mo balik ni be alam no kan alam mo ko umi karaw kena. Ro te ta ka se ro uri ka. Ro te ta ka. Ro te ta ka. Boleh ko sa iyo, ikina ya. Dong satu wala na ba kada ba kay nasinga kampo kita. Ikina bi ursaka bu asa singa itu asala ba ka kito. Am kan itu mama. Ela ba kina be utung ajob. O ba mene unga. Ya khale bo we ute ba kada ba. Sila misi suai ke holo ya. O iyo ini ngauna iya. Akhlo we nakadivi ramba ya awapuli we amma ay ngangande umer solion rambula ke nonra ngauna na baka ni khalo. Ni ngauna ya. Ayo ni ngauna ya. Akhlo we nakadivi ramba. We amma ngu we lon ramber baka ba. Mer solion rambula ke nonra ngauna na baka ni baka ya. Lagi ko kay alay tumalalay ni bari ako ko na bari nga. Nalaho ko wala ko bari ariya nalaho na ko nalay ko na biure na tunga ko no ko na. Bari ala ba? Nagawri ka. Iya kay batu ama bangu raw welo na nate ka te alay nang ngau na alay kina na bata. Na solia na ngau na kina na pula kina na khau kina na tina audo. Beta khaba ta. Ko na kinahuna. Maiga ko binata. Masih. Nah. 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 Era nambulay ko nga, era nakatangay ko Era nakatangay. Maka di rambulay ko nga, era kayo makatang. Era kayo uwala na. Era mulay ko, era nakatangay ko, basi ko may kura aka amay, kura ataw misaw, kura aka amay kinrika. Kung nabida ba ka sa malilimu kaya umikatari, na viigin na soya. Hoira, ay kung ama ay may karatakan na inigatungan ni Yawa. The 11th hour workers. Hoira ya, era kay agi, sera alay, meron lagi karatakan na inigatungan ni Yawa, bonga itunga Yawa, meo yang ngaw nan karatakan. Bonga itunga tunga Yawa ni singa. Only 1 hour of daylight left. Bunga itu ngayawa. Kaya tunga ngayawa adalah magina. Bunga itu ngayawa, may kata ba? Niyo ya tahu. Okay. Laban na pagkatakila nawase ini kabigo. Pagkatakila nawase ini kabigo. Pagkatakila nawase ini kabigo. Nanuma, the last evangelist. Berapa bulan kena kospeli? Kena apa? Kena yung bulu-bulu. Balik kospeli, ay yung bulu-bulu ling maawingan kospeli. Right? Tuh mana sangame tuh baka bewe kani agi nararama iya ni yung bulu-bulu kena kospeli iya tuh nasangame tuh baka biya kena perusak. Baka takila na wasi ini kabi. Kabi tani awar may takataka kina ko na kumukumu ya? Ini katungan ni awa. Okay. Ini katungan ni Yawa, niyo ingay ini katungan Yawa nakataka bala isa-isaw. Wase ini kabiu. Kilay alano na wase ini kabiu. Tungay lewa, boto iko ay nataba. Manu-manu kula-kula, bitu na ulo na tini na non na iliw.
tin na non na ileo. Tu aba puli tau yo tu ai ala no ya. Ora ala tini na ilewa, ora ala la elewa, foto iko na manu kula. Manu kona vitu na uluna tini na non na ileu na wa igina ilima. Sa mulai ena endrena na yadana baka ongo sa senga ni kelai go papiloni yadana go papiloni. Kena igur ni kaka abolo go choni na bata kla atinano na dau tangane ke na beka baka sisila ke dei ke pura. Ke ina ya lewa ilo dau tangane baka ngabe ra lewa ke na ke lewa elo ku. Itu ngalo ina ra elo odo ngada no papiloni. Por bisa ini ngauna. Right. Kay obole ko ni gora ay lewa ya sa ba ikina rua sa beim buta ko di kaya goira na tui kay dei kay bura bidai ko na ilewa manu ya ini ikina ni rua na ilewa tini ko arai da to sa lewa tini na daba na tui au tabura au go ya ma wase uba ini awa baba matalau ige na tunga bila madam baui au banga ona awase ini horoma baka mani uwe na taniela wase biu wa agara agina iwa awase ini ni bura iyo kela iwa na iba takila na wase ini gabi na ilewetini era tau sa lewetini na daba na tui era tau sa senga ni baga mata ni tu daindai au ta bura lewe ya bawa sei u baga ini bawa sei u baga ini ikina ini ka olu we rato ongo era tau sa baga daba loma bata mera tau solia na non tau kaukawa kina daba kina manu medaba mebakana tui ena vida na yawa dua ngana yawa adaba yala no go tiba gen ko ba inga ba ni ba be soli kau dei tini na tui wa agara agina wa mani u wa agina daba manu o kaya baliu aginira uai be maalo au dogo burubura manu wa agara agina igo alu boro pepsi ni gua sa ui twitter bu mai roma o kaya baliu agina u one world religion ni burubura ira sema bagatunga gina be maalo uba karisto musulmani hindu buddha agena liu bagatunga apo kumai roma na tunga ya sana atuye ini rola lewetini na tui va agara aginira iko liu ni be mani u au dogo buru ira lai bai na isoko na United Nation mambo se dogo ba le bukai buru aonra mambo se ai liuli wa president ya prime minister atui kei buru kona kina aonra isoko tiba dai baka takilan wase inga biu ina inga rua ke inga olu ba be soli gau ho tui ba ke dei basareta agina iko konro o tui ya mani u basareta agina iko awen o gau awen o beli wa ke dei lege aman membayar wa manuman wa Pope become a global power pura ni kuasar ngapa ya tu kila na benga una ba ini mbose ya ambose le buto ba ke pura ma jini ba United Nation ni rambose gi na hoira ora liu be man o do pura a Pope le bose gi ni daga mbose ni kop mai be se gi be iko gi na tunga na iko gi na Pope ke na ke maka na iko gi na tunga na ma Nimbose a G7 na kora iluliu ni be mani u Europe dage ena iko kina po. Nimbose a G20 ena iko kina po. Abe mbose au do wa ora iluliu ni be mani u bura aki meni ge na odei. Ngapo. Wakata kila ini gabi u ikinai. Ini garua ini ga o.
bola iko te iyo kaya na ikina ya. Na ilewe tini o arai da arto sa lewe tini na tui pa akar akini pura-pura au doho iko arto sa senga ni makamata ni tu entai da arto sa kau kay koe na manu me bakanga na tui e landua na daba. Kami tani awan ro ulahu mai kino ro mai bahawi da kata. Ila kon ko ulahu mai na mai bahawi da kata kan ulahu mai o duru mai de katini kan tua ni awa. Bo iko nga e tunga yawa me o ia ngauna ni takala. Ya obola iko bola abu kai ni kon ro wa tuia ro ko solia iko ro kau ko bwana manu e na igine ra ara to sa kau wa kai ko na manu me bakanga na tui e na tuanga na daba. Au ar ba ve soli kau iko ma ani u ke na lo ni kuwa la ka sara ku ngani kuwa kene bale ba na totono me ba sira ni kuwa ko era daga iko ne ka tunga ni awa yes ni kuwa sara ke obola iko amu ni ba ve soli kau iko atui amani uba ke na loku berto kau na loma ninduanga na ya ua ke na bale hoira na 11 awa woka subana totonu merba ya bala ni ua lama bolo ke na igina ini ka olu hoira tongo era tona ga ibe bala ke na daba adaba ke na bale oira tongo era tau nangai bei bala ke na lami. Oira tongo era tau sa lomba mata era tau na solia na nonra tau daba. Nonra tau nganga ke na nonra tau kau be ko na daba. Manu. Oi ko na ba kai daba. They will make war. Oira tongo era tau nangai bei bala ke na daba. Adaba ke na imbalbal. Attack agi. Adaba bei bala ke na lami. Man, okay. Ha? Promoda, eliu mai na veisoli kaua. Okay? Na transfer of power from the state to religion. Na veisoli kaua mai na mata ni tu hinadama hinalotu. Ninu kabebe kan ya lo uba ke na maani uwa taba ya tana ko na pakai bolam na mata kau ni taba mata kau ni man ni ngau na ngai bebe kan ya ki na lo ke na man ba ke na maani un ruba ba mbuli na mata kau ni taba man igina ini ka rua igina ini ka olu ala no agi ko ke dia be soli ni kau the transfer of power state and religion. Allah ba arama mai. Oira tongo era to sabe bala ke nadaba. Allah ba imbal ni oira tongo era to sabe bala ke nalam ya. Abe bala daba kono. Sunday law. Ni ngauna nga abe soli kau gowai goya. Mani u kay nalo. Na po sa mga promisay kona kina the formation of the image of the beast. Na kinambuli na mata kau ni manuman. Obola kina ini ko ba? Ala pasara maya daba. Oira tongo era to nagai bei bala kina daba. Sunday lokon. Kode ya napaka ura lawan di singa Sunday. Ha? Nalotu do bata. Maka ni man. Nalotu do bata. Na ida napaka promisa ina daba. Na mata kau ni daba. Mata kau ni man. Alo do bata enam bilinga ka kinalawa amani uwe na kayo bakalalawa agi na men force agi hemba daga ko na kay obola era to na kau me bakana tui enanduanga na ya ua kina imbale the 11th hour workers batotono mera iko na feeling huwa bale anyo inga be soli kau araba maya bakalawa agi ni singa san. Visually go walk on the image of the beast. Mata kau di man.
Ni nawe nga visually kau ko na bana araba maya bakalawa agi ni singa. Muto nanu mani totono mera kaibuna hoira evangelist na ngau na babakalawa na sila sa babera. Ano kinanga? Bakit nang ngau na iya me buna agi, bakit nang ngau na iya hoira the last evangelist. Mera ba igo na feel ni kuwa, mera buna agi na adawa yo ni kospeli pura-pura ni kuwa. Leso di mana mazambogi. The dead angels message adawa kana linga maaw. Okay. Kaya bolo kaya kori na tola akari na bei horo na bei maani ko. Bale ay uhu ko na me bakaraw agi ni burubura ni bakaraw yaho maya bakalaw agi ni singa. San. Ni kaya ba maya bakalaw agi ni singa sa de oy rambanal. Baka na numira leso maya lo abu ikinaha mapupuno agi iko. Kaya balik bati na uhu ya. Kena kaya umakan ni kena kaya nangauna ya hora 11 hour walk sira makan ni igo na feel ni huwa ni bakalawa aga sila sandi tunga kai buru-buru tunga wasele ni kai buru-buru na beli lagi makan gila. Kona kinabuna bana totono beira ama ay razakat ore rakati ni ini katunga ni yawa merba kada. Merba igo na feel ni huwa. Ka ol ni ugo ni gilosi ba akin da. Ngai ugo ni igo mbula-mbula. Mi obolia ke beira khai buru-buru bale adaba. Ba lago iko be soli kau mani uge na logo ba bakara me udaga mata kau ni manu me bakalaw agi na singa. Ba ya na commission be roti sai pedi. Roti apostol ba ikina tu kay bulida iwe na makasama ya the last evangelist kona ang mission no iko. Kona kina mission. Ba alay igo iwa kalon ni kuha merawaniado mo last evangelist mo bunaw agi na yoyo ni ugoy burubura ba mulai na tagmate nangaw na babe soli kau igo gina maani uge na loo nangaw na bakaraw me bakalawa agi gina lawan ni singadaba. Romada. The 1 hour period of this earth's history is the transferal of power by soli kau may natini na tuy na global 10 global economic world powers ko na United Nations leaders. Rapasoli on kau buwan na manu-manu. Kaya kita bumay Roma who gets the one world religion ni bura-bura. Kung na ginagawa ba ani maani ugay na loo, matakaw ni manu-manu ko na. Nabewa kibata ni kau kami ni iron ni kinadaba. Tete lolombo na tani alawase ruwa hinebasa nga bulga tunga. Tani alay makanihila ko kaya matakaw ni manu-manu. Akilanga ko kaya nabewa kibata ni iron ni kinanggele lolombo. Uchoni, okay kay may bakararama agina, labi wagi sarangan ikaw kamea, mata dito, gananggele lolombo, werabe maalo ikoring ina na mata kau di manu-manu na ibang takila. Kaya na bali-bali ya. Hoy ray ralaw may naga ini katungan ni yawa ka di may halo mer may dakadaka pa kau idakadaka na loma ni tunga nga yawa masungo yang ngauna ni dakadaka di bakambula ya loy buru-bura. Hoy ray ramay dakadaka hoy nang ngauna ra oso ugi na hoy ra udo kay buru-bura na balawon ra. Balik uli ka ni alanoa ora au binwer ni bayi malak may kay ka di bodi. Balik ada ba maka ma dakadaka. Ira tunga oso nga amae na ora binwer ni bayi ni na ora uba-uba. Naon rao ngau ngani besinga. Kona po ginapo na kay may kakar ginogya. Kaya nang balbale, hoy ray ka ini katungan ni awa may dakadaka na ini katungan ni awa. Iki na hoy ray kumukumu ama ay dakadaka iko na iyo ini ngau na ya. Nang ngauna karagoso ugi na kay mura na beka empaliira. Kaya karua, when the going gets tough, nangaw na ba ng rehina oso? Nangaw na ba ng rehina oso? Kalau na kay alay Irake, ako na ora na ikumukum ama ay rabaw kita na iga tunga ya niyawa. Amidst the global crisis, nangaw na ya kusura-sura boleh-boleh iko kinahuro-huro, nangaw na nindre-ndre.
and global uncontrolled pestilences. Nangauna bana lebu mai kina ve maakali mae makani walira bale obolo kaya pa player na tamate fa sama sama tagi na buka. Ya ba kulida iko kiani buka ita udaka ve kaya ve quarantine Yo ini ngauna ya rabana basi kama ya lebu ve maakali mae bangan rewe kina ve quarantine agi ba obola royo kaya ba kan bulaira kon. Kona kina mu komisi. Ke bahati bahina iwa World Health Organization ni pura-pura ni tunga ma ya lago iko mai ia kau wadhage mai na COVID-19 na rauni baka ma 5.5 milioni ama kai wadha iwa chisube no na aposto baka mulaira ko koram komisi boleh ada apa boleh aku ila the last event list ko ila raba ko kumai na raba kai ko na ko na wera makani ka amaya abu kumai buru wera pesi ngane wala wera rabai ta Allah nega ini katungan ni awa when the image of the beast is in control of earth's affair wera rabai ta Allah nega ini katungan ni awa na mai ta Allah iko nangau na ni beisoli khau wa maani u ke na lo ke na ona mbulia matakau ni manu membale wai uba kai hura na matakau ni manu lo tu do bata na matan tu ba la ka sarai ngan ku Laka iko sarangan juga. Preceding a Sunday go. Ban araba kaya bagalau takin di singa. Singsan. Adaba onrai uhu. Hoire ramai dlaka. Nega ini katungan yawa. Adaba onrai uhu. Adaba yo ini uhu. Ni bebe mulai ni kalau buru-buru ni huwa. The dead angel's message bahagian adaba. Kena lingam awak ya. Maka bunisi aku, pokoknya balik-balik nama seba. Pokoknya balik-balik nama seba. Lapa polo kan pokoknya balik-balik nama seba. Iki na ibita, ini kawalu, right? Iki na kawalu. Lapa polo kaya. Opolo kaya nanon rasala na ya London donu. Kila dito okuli gina ya. Non rasala na lo tuntun. Kila ta bagasa mo pia. Korion ro ha. Korion ro ala se ikorion ro ayang ilosi. Kori koira ama air na kaira wana ngau nambana mbana somo kina agar ni loloma ura kai tiri ura ro pambole kura ya lo tuntun. Boleh lagu. Nan non rasala na ya lo tuntunu ena apa? Must rise to the heights that can be reached only by a living, walking faith, only on the principle of the Word of God. Kaya ko tayo kaya, veira tau vekrami ni iko mula-mula, medical missionary workers, kaya kau kaya, na totonu mera umbudage na tungay baka anget-angete, na yadobi walengan, ni kaya makadaba, only by a living, walking faith on the principles of the Word of God. Kau kaya? Ena kay Allah betange, daga ni kosipeli kena daga ni vei karabi ni igom bula kena wana nga ki aba bagaya bu akini ki anga ina loman ba ni bosani. Balik wala ama ina bang akini na halo na yo ini ngau na yar na magani kama yai wale wei hura. Koira. Yar na daga bulinga ina loman ba ni dapat? Ni bosani kalau. Hai? Pakai balik-balik pak, bosan bulu berdua. Bosan pakai balik-balik nak kena wasi pak. Ini harus setengah bulu berdua. Tambah bola. Ini bola mai take. Rua, ton. Mereka kuniali matamu mutungana nga ginabunia lomu sa bunimbula beira era sa kunea sa kanimbula hinalaba. Ay yang ba saranga kay maa. Kay mo sale magarawa-rawa. Mo sa saranga magarawa-rawa kaya.
Kati oke ya. Nalubengu bagarorongo kinanongu daba. Bagarorongo kinanongu bosa. Right? Bagatunda lingamu kinaka kausa bagadaba. Kausa tukuna. Rusul batunga. Merakaku niali matamu. Maka ni kogela maamu iya. Ibei. Romamu. Bola ndabunau amatandra na buku sa toka ibei. Uluna. Vologea merakaku ni yali matamu kena mbale merahunile ba ina lomamu iloma. Wakana nuhina. Motungana nga hinabuni adaba kona me ungani nabuni alota. Bosa iko kona. Bosa iko. Right? Terus yang berua. Sabun nimbula beira sabun adaba. Adaba ibu nimbula. Ya kila begia. Oke dia leka karimbula beru beira bunuai. Maka obolale. Ni obologe ya. Au kubosa sabun nimbula beira sadaba. Abu niwai ngabai koi. Au na bosa. Sabun nimbula beira sakunea kaidaba. Sakanimbula hinadaba. Ayang ngonda. Bolo kaya bosan ni kalau makan nimbula lang hinaelota. Ay kanimbula hinadaba. Asaba kena imbal-imbal. Ni ko bolo kaya sakanimbula hinaengum. Aw na bosa. Ay kumbula-bula. Ay kumbula-bula. Ay bosa iko kaya kumbula-bula. O bolo kaya au kubosa ang ay na ikumbula-bula. Keko mua mula re la ko na kubosa. Adaba mula na bosa. Kana ngay naweri. Kana ngay naweri. Ang bale, vaga uwayango, unuwain ranu. Oi bi ba mo le kaya, uni kania. Kailah ko bro kailah kania. Ni bagao kaya uno ay rano. Oto ay tola bro tunga pula le una tunga supermarket mayor okori. Makoro ya te lele bakal lele kin suka mau ro ko na te sibia kin suka. Kono ambana ni abajo. Kono kay bola kono na uri bagay ni abajo. Smoke kills. Lama biru. Warning by the medical department of Fiji. Smoking can damage your health. Kay lahuro ko na stoa. Kaya tunga abago kay karbo o ni stoa. Unborn sa cancer. O mabiyo tunga cancer. Kila ba o ba mi bakan ni bewali wa mulai. Ko na kinabambulan ni ama ni kuwa. Bambulan ni ama ako ni kuwa. Kaya ko de iyo kay na baka sama ya. Au kubosa bagaroro kina no kubosa bagatunda linga mo kinaka sa tukuna. Kako ni yali matamu tungana nga ginabunya lo musabu nimbula bera sa kulia sa kanimbula gina ngonda tawto. Wala iko kaya abu ko Solomoni. Kila ke uti mbula de bosa ngani kalo. Mbula makani ko be buduai. Mbula makani ko na drugs. A drugs e baka nganga ta sister. Wala kaya mbula iko ngana ko bosa. Mbula iko ngana ko bosa. Kalau kaya kiko tembula le laho ngai nau kubosa. Hai? Same tungan rau gabi u ikina ini gabi. Same tungan rau gabi u ikina ini gabi u. Tapa kalau kaya mata buka tapa. Hai? Mata lia enamu ni nona talain rendre ke na nona ibal balta rasa apa? Adaba pune abu mai hina maa. Disobedience to the word of God. Ila nangau na itu ngai abu mai hina. Oke, maka di kantala. Maka ni unutala. Abu mai nga bale ni obolai pula abu alai dende. Alai dende. Bale ni ba obolai oke ya.
Aku bosa me hunileva ina maamu ungana ina budia lomu kaya boleh sakani pula gina yang ngonda tau doko. Au na bosa. Ia na ngau na ngaki ana alain dendre gina ina ona bosa o kia na bakatapa. Kia na mai. Kia na mai. Disobedience to the word of God. Ora gina health loss salawa ni bula. Ina kamay bigi amae abumae kina daba. Disease and death to the body. Kia ba alay rawa-rawa na pakambulay ang ngotan, kia ba alay dendre na unabosa na pakamae ang ngotan. Nakamabigya ang ma. Pangota, ni ngaw na ito nga ama ay bayo wala-wala ta, ha? Nangoy ama ko na may pakasama sa baagin ng right sisu. Tina? Ni ngaw na ito nga bayo wala-wala ta, ba alay dendre o kaya na bosa ni karo, bayo rawi di, kaya rawi sisu karisto. Berani bang mulai. Ramadan ya. When one is sick, ni batu nga akumae, oki apa natutono mi ki apalay akina nga principle nga ni ona posa, meron di bang mulai ginoke. Balik ay bumukata wata akumae. Oki alay din rin. Kaya yung balik, may baka mulai ito nga akumae, oki amiki adakadang nga enayabu ni bosa ni kalau. Bila ko nakanga makama ako nga, toto alay dredregi. Yan na apalay akina nga ako sa nikolo. Na makanirawan ni tungay ako ma, kapag kaya agin na alay dredre na bosa nikolo, kaya baka karibulay na tunga bigla punuan. Makanirawan ito. Yan ang kanirawan ako. Ni ba tungay ako ma, balay ako ta alay dredre na bosa nikolo, kaya balbalik kaya kiyate, mua may kaya baka mulay, o kaya may kaya leso biro na bosa nikolo. Hai? Awalay ko nito nga ama ay wala ta, o kaya nangu imi pakasama sa baagyan ng ra, Jisu Karisto. Chon mo sa ingali maigineol. Do sa samaki nabuko ni daba, akin na po sa babalagi, ye are cleansed by the word of God. Okay, agi ang pakasama sa baagyan nga, nadaba, nabosa ni kalo. Kaya makasama sa baagi nga na po sito. Rumota. Okay, makanipo sa wali mo na nakasama niyalo. May bosa ni kalu, okay, may karaba nga, okay, may wali nga niyo taabo maibakayalo. Sin. Bosa iko, okay, napakananan rambali ko, napakasama rambali ko, okay, ay raw ni pakasama sa baagi o tambula bakayalo, na bosa ni kalu, raw nga ko ni pakasama sa baagi o tambula bakayalo, na bosa ni, bosa bilungan kalu. Right? Vida umonisala tau banga agina halo, me baka sama-sama agini ragi na Israel. May naon ray wala da, kay naon ra abu mai. May naon ra abu mai bagayalo ay wala da, kay naon ra abu mai bagayalo. Abim akalima nga wata o kabira Israel. Vida umonisala tau banga agina halo. Kay maay ni choni wasay tunga igina hiwa. Kaya baka ito sa wala da, bakit sana nung dahil wala da, vida ka itaw ba nga akin nakalo bira Israeli, meraw ni baka sama-sama akin ira Israeli may naon ra wala da, kay naon ra abu ma ibakayam. Tunga iya. Maay ni Tony na naman sa tunga ikin na idiwa. Ama ang batutono may admit akin na nidaba, niki adara, and confess and repent. Ile mo nga una. Ile mo nga una ki amba ma ay sar nagi atele walia abu mai. Maka ni rawa be ki abi ki abada. Ningaw nagi amba abu mai no ki amba be ko ay mera di walia ta abu mai. Ki amba kay ko ni chibaro ki ani bulio ko abu mai embale au ku disobedience na bosa ni kini balik-balik na ngono ba abu mai ni na batutono me ko man yung abu mai me ba ko bakatunga urangan ule ko siya. Ba abu mai. Au kuleka iya, au bakaba iya. Jalo rebo so iya, au baka sa bahagia. Bisa soba. Maisa nga di tabu ikalaw ko. Wa ba boleh yung baba tinatin akin. Au batakabo ina so ama ay ran abu mae, ira baba tinatin akin. Ma ay tunga-tunga ni ka,
Merawa niki admit agina niki ama ai wala wala da ki amba dala ki amba alai rende niki amba rea ona ribo soya. Kalau ni kai toka haba kalau birai sire, pakai bale ini kami urus sama bulu kerua. Rongota, na yalo tau mara usaha apa? Ni ko ba abu mae di koma ni ko ba abu mae baka usa baka dengo lo mamu kuni kai nanuma dabage ya dabage kuni nanuma mo baka daga kuni nanuma daba biru. Koi ko ba abu mae. Bale alebu nga ni ka ko sosomaki na ike na lebu ni omu abu mae. More than 90% of sickness iko bunga ike. Namu mona. Togilai ko nangau nangai na oso na momona na pambuha olo muto. Kama presa. Boleh ko iya ko abu buku Solomoni na yalon tau marau sawai. Akin ako sumala ko boleh ko obai. America doeth good like a medicine. Na yalon tau marau sawai nimbula. Wai nimbula. Pagkatin ko lumam. Ningaw na kung ba abu mai gina huwa ni kay tenanuma mo bal ni huro huni nanuma ali huni nanuma mo longa ni suli huni nanuma mo makete mo balay labo huni nanuma mo mao ama ka ni bagaoy yalo bakad din di ko man kung ba abu mai bale o boleh abu na yalo daw marau na yalo sabla de usawai ya ko na sarangay maay ni memuway ni mai. Pokoknya, juga wasile lebu ni amai bura-bura ramai liungan ni kuan letak na lebu ni loma wa presa di baka sama. Kila ni ba presa mo ka sama. Inalay arigo gina umbunindra ma ini uto. Kalau ni kai to ka ba kalau birai sireli non ba sa ba unaw ni soro wase ini ka ono ikina ini ka diwa. Ya babi ala no agina ko so practical principle ni bekarabia. Paso abay tunga abu maili apalay agina behea. So ha ya babi ala no agina igo ya. Kene karua ya na pagka igo ngai na loma ni ba ini ono mo sa kalu. Wase ini ka ono na bos na bunaw ni soro wase ini ka ono. Igina ini ka diwa. Igina ini ka diwa. Laba ekologia wase ini ka ono bunaw ni soro igina ini ka diwa rotolu. Mengai kurai taka baga bitu nanra kindelana na nona inga angalo kami baga sama-sama taka ka baga tambuya mai na nona senga ni sama-sama tapa ikila yeswa iba akar-akar ia igu wakin rai mbale-mbale bagayal vera Israeli ningaunai ratau abu maigina akalo kai tau banga agina itu ngaka ya me baga sama-sama agina wira tapa Andra, Ogi agi angandre bandra we Kristo merau ni baga saba agi ginauhia. Ada babu na yang agi nandra we cisu bige basa saba agi no kia mai nau tai bal balda. Balai ni onandra ida ba. Saba ita wala. Kena lesson ni begi our blood must be pure to be healthy. Healthy blood is a healthy body. Ningau na nga ba abu mai gina munra oi ko na abu mai nangau na bulan-bulan gina munra oi ko na bulan-bulan re ningau na bulan-bulan gina munra ayang ngomu na rawan ni umi kaunta gina bi makali abu mai au doh ngai long mai bale ada una ni soro wase ini kapi una igina ini katunga sa kenam bulan ni yang onan ra satu ena yang ona the life of the flesh the body is in the blood nangau na ngai na abu mai gina premix ena abu mai ego siya Nangau na nga ng bulan-bulan regi na munra, oy ko ng bulan-bulan regi. Kaya na bali-bali ya. Kaya bangoy men bulan-bulan rea munra, kania mangiye o bola bego ay bola abu mo kania. O tau ana na yabu kau ni benga na binitikom bulan-bulan. Ada ba? Abo nga ni karo. Kegi ambangu amen rawan ni sabasabao tanrame ki ambula bulare khandia nga mangi obola bego abosa ni kalomo khandia. Kuni kania tunga kai maka ni obola bego abosa ni kalomo kuni kania. Kata kai nga no mani bai ni bosa ni na numa ego
Pura-pura ni kuwa ba iko kina itunga program ay dana una food revolution. Kena sangai me ba baka waini mai agi amangi. Malaya hoira audoka tau boli agi waini mae hoira audoka be supermarket hoira rambulia wa waini mae daka ko ana keta mangi hoira ira company ba audoka nga kena balimbura hoira rambulia nga mai kena mangi ira ba waini mae agi na to utara na supermarket ge to legania o ikona to lago balimbula ge to lago le cheke be buniwai kago buniwai lago na kemesi le bolia tunga me waini mae lago mai baka lai nga o se elago mi rena sto abanga ho abolia mai kina kai baka abu mai ki ado wiri unga de kona ki arawa o tamae o ira rawa andre lam rom kan ki akina mbu kona kina bunga ke ba ngui me ki ambula re sama o tandra be ki akhana ngai na kai o bola be ki adaba uera ba ua be kambani lili pura tunga kambani mai Amerika ya dana na Montana. Oke yang bulia ua bei makali wai ni mae. Oke alai rasa irkai boli agi na ina bei industri lele kuna food industry mera lai wahi uba anak keta mangi. Kena bei makali. Ni kuwa bahaya to ni kuwa koira rakata bagina ua keta mangi bura era ba buani gatu era ba kai ba wai ni mai agina na genetic modified be makali frutia era kai ba wai ni mai agina era ba kai boli agina mai behi ya kai lagi na supermarket dali bare wa yang on karuangan ni ra vani si agiu kona wai ma bale amera ni ran rokan reunga arwe bila titeni ngauno laho lai bolia mai bale ni presi wa kena TV ya maka unikila lebu ni wai ni ma enganga ra igo iloma ki amai kadia nga bakal lagi afma bale ada bale so mangi hi apa khania di ko ba makan kai lahu mai nada ba ena bosan ni kalau makan kai lahu mai na bosan ni kalau tiko bro kai tau bang aki na kalau ta ba kalau rawan ni bahasa bahasa ba ni ri nai sireni mai na on rai wal ta na ndo ma ena tiko mai na likutu wase wal kina evi tiku mana likutu walu ina evi kena bale ni komba keraba itu nga abu mae ola begea sa rau amata hana mai na stoa sa opole mo sa kana sarangay na wete kanan rani ka buge na buwan ni kan kanan rani ka buge na buwan kan bale ada ba ore ko na solia be kwambu kau ala no akina iko yo wase iko imba baka tina ah mura au do ora tabura kundi wai ni valni bula libur baba tina akita so ngauna ni ola ke valni bula ni ola cheke kai gabu ma bunwai lai kanambele ba karakara ia maba obole ko ai bolam ni obole ko bolam kanambele ba karakara ko to ria pakina ni to ba abu mai to ba leila ko be bunwai kai gama yo dokter sing se dokter persan lai kanambele ba karakara to ba kai meganya bele ba karakara balik ba kai obole mai tunga bunwai ia ni bosai ko ora lambulia yango ko to dia begini kai ko se iyo kaya lalu begu bakaro rongo kina tapa ina no bosa ena kani bula kina pase walu na kina biu tiko mana kutu rotolu apa sih keluar minum rawa boleh abu sah boleh kaki apa boleh kaki nang sumu mau kosta kaki nalo mau lombok apa sih kalau rui play dia rui rawa boleh kau deh oke na ikine biu dakaba baka ongo mo baka saba tagira kina kona ona bosa kalau be mosesi balik ro olivai on ro mbe right kurai taka beira na waini bei baka saba taki meratasia na ngonra tau doko kasabana nonra isulu baka saba taki rakina nadaba merma saba age ambe nadaba awai o
Usani kalau very plain. Rawa. Tunga amo ni sala ito bang agi na kalau may mga sa agi ni ragi na Israeli Hawaii. Hawaii. Hawaii na nga, we need water to cleanse our system. Maay constipation na makanibal ni Borawa. Ningaw na ba oy hinay bida singo kung makay ko ni Val ni Borawa narawan nila ibakabuna be ko ges sa maubu mo sinige narawan nila aloka mo system ilo maraw ko na mai banang basi ka kinakaaka basi ka kinadawanga nga poison ya toxic lo man yang ngom kene bale-bale ta puto ka ba why kona ba agila wala lagi ni why unway makalim ke badendre ko nga makay ko ni obal ni boraway ko nga makalay nga way ka ruambilo ni way tuy ruambilo ni way ranu ruambilo ni way ka eraway audo ko ruaway tuy ruaway ranu ruaway ka tanna tunga choke unuma lagi ni wayar nga ngunuba napakalay sa kona we alia madha watunga umumaka unibalbo. Taka hindi ko nga pa oliway. Kalau to bang agin no kaya Hawaii. May baka sama-sama agin ni na Israel. Rongota. Agila ka audo wa taka iko na loman niya ngom. Kakinikem. Pamuniuto. Iko akin ako sa akin na makasama aga adani. Igwa dangidame lahoy umba. Pamu iko muto. Igwa andra tuga totono melay pakadani mbula ahi. Ni kaki igwa ke emu awais totono melahoy umba. Awai ndano na mukidni asua totono melahoy umba. Ambuno totono melahoy umba. Awais material audogo igwa na ngomu au mubale lailai au musua au mbuno toxic waste. Kona gina ko irabe dead cells, cells ira ba may na ngomu, o ira bacteria, virus, a poisoni, kaga ay naloma niya ngomu. Mu away. Away. Ketu nga may makay ko ni susu pare. Wain ranu. Makani wal ni boy pare, wain ran. Ketu nga kaga wain ran. Akalu to bang agina wain ran bira dapa. Bera Israeli. Ya sarà vale con i vicini. Te sa volta su igual. Ninga una bastok hinabe na lomaniango. Kina ba kay agi ya? Ko aramaya tunga nigua mumbenu niambia lai tanah kena. Ni maaga amumbenu niambia lai tanah kena bininga bro kitelana. Singa araba benu niambia tena bro ketelana. Kayo ebida singa ni hukai lei ambai lo manimbenu niambia to mana bakila. Kuna kina kaya to ikono system bilo. Ni ngau na ngai pai lapu kina ambenu na mu system bana basi kaka. Kit fever. Bale dir babe bini hina ambenu bana lahuma ya zawadha. Toxin. Zawaha. Oira aya ngomba kay sasanga ko kaya release akin ako kaya paisoni ko na ina soa banua malumu. Lain basi ka kinayambo. Lain basi ka kinadebo na sogro banua. Maay ko tiba ni sa kainrinri maya maanimu yambo tamu mai. Mai. Kay law balay tibo ko ni balay buru ni balay lolo mai. Kuna paisoni. Paisoni ko. Kalau tahu bang akin nira, tahu bang akin nawai. Meron ni wadaba, bawa sama-sama akin nira hina Israel. Kene kalima, same tungan roko ba ikina ini ko ba. Same tungan roko ini ko ba ikina ini ko ba. Tungan roko ba ikina ini ko ba. Same tungan roko ba ikina ini ko ba. Dapat follow ya. Sama kutumbuki na to mukenda kama mama kena to so meanga wewe mtaka.
Olo kaya pakatumburan na do eso mekena na manu grass for the cattle baka na daba miro. Kaya na do eso mekena na daba. Herbs for the service of men. Akin na po pati o babalan ko. Herbs for the service of men. Okay? Olo kaya akalo tau banga akin na miro kaya na nikadu eso pamangin raw for the service and cleansing for men. Itau danga lori kau nang kerati melai service ahi. Kaya bolo kaya ningono ko ba abu mai kina ba na akina daba. Nrani katu mo service ahi kina. Service ahi kina. Ngoi ko nrani katu mo rani service ahi kina. Iya kila ko do ba kai betala isan. Kau kaya nangaunoi ko ba abu mai kina. Akalo kay eo kaya so karasi meken rambul makau na do eso meken na daba na tamata. Kena mas balani herbs for the service of men. Ni ba danga itu ngalori na kau nang karati melai service ah. Kaya bolo kaya nangaw na ko ba abu mai kina daba bolo kaya mukanya herbs. Service agi na mo cleanse agi na mo system. Yo to ngone ba tu abu mai na ba abu mai ko ka. Ele kaya kami tunga kena toa, bakar tunga kena toa. Kona kina common knowledge ni kuah, bata kalebu ni kuah, bakar kina kebeke tunga toa, mungkin lah kamu nak tunga ka. Mak minta iba na bele, mak kata nasal kebeke toa bakar saranga. Ya bola abu kaya ni kumba abu mak kana apa? Kana rani kadu. Makanya bolo kaya mo kana bul makau siko kana toa, siko kana soseti sedapa. Kona ikuringan ni abu mak. Kuringan abu mak. Balik kilau kaya nang oleh kuna kana rani kadu kina rua olunga yawa. Batay yure namben. Kaya kumba kani kaya na toa na lako ko na nalayo e bida yawa lai ui na loma ni kaya na iloma. Lai baka malumu rawa na oi bure bida yawa kai rawa kina tabui muto mekakia. Nangau nang baka kia rawa kina di bar rawa kina nra kai kako Mrs. White only confuses the blood. Kaya bolo kaya nra au do rawa amena le ni manu ora lai baka bile dai kina ngamura. Kaya ba bile dai ko tenra na bile dai ko tabakasa. Kona kina abu na bolo kina bolo abu ni kumba abu mai nga bakata ba? Kare asara ben, kare asara kota. Kare asara wati, kare akabit. Balik apa? Rawan yo service angina. Herbs. Rawan yo mudai, rawan yo pakai angina, herbs meo mupoltis. Kabet ya, nani katu auto ngai ra iko yo ra greener iko yo ra di bang angina me poltis. Main guli. Se ambo se davanga external poltis. Kona rawan yo bang angina kona mere rawan nika. Soa ma bude. Soa ha download. Bosa auto di kalau lah mai berapa? Download nga. Matas tahu mulai wong gini main orang di batu. Solio kayak sungai bola. Kayak tahu kata yo kayak kai bola lagi mama. Kelan tunga kai kona mama. Oke na bisa bener. Tunga kai kona tanah ini nang rakabu mukania mo mama. Oke na lagi bisa wakako na bener. Kayak tahu kau kayak lahu lagi mama. Merau niya doa bosan di kalau me bisa me ihin yo mundra. Me ihin yo tembula. Kayak kau tadi yo kayak oi kona buhu. Kena yang bale-bale, you will know wisdom to understand the impossibilities of health. Laka ko makaw ni kilay na baka sama ni ikong bulan-bula, kakalawin ang baka po iko kita. Yan na po kaya, baka rongo nga piya. Baka rongo nga piya. Na ihinay ba kay opola iko di iyo kaya, taura matua na daba, taura matua na nunggu bosa na lomamu, baka mbauta na nunggu ibaka romo daba, o kay oka ikinakona. Kaya kayo di taruh matuan na nung kubosa. Download what you learn from Christ. Kaya baba kapulitigo kaya na mainisuka, kaya na ibalabala, na kaya wale-wale, na kaya abumae, na kaya vekarabi, download agi na lay uhu kona. Bale ni nawai kona, ni una maroroy kona, akalo bakara ekina birubiyo kaya tunga pula kaya narara. Kau do ho omega na bosa download lagi setengah muka ona. Kini kelima, waka bauta, waka rorongo, modapa.
Mombula. Ihina ini olu, woyo ina ta ihini bola ambo. Ihina ini ka olu. Ihina ini ka olu. Tama bola kana ihina ini ka olu? Pase ba? Yo. Oh, hai. Kalau iko kena ihina ini ka olu, tau ramatua na iba bumuli. Kakua ni lava. Kakua ni laiva. Mo bagambauti ko ya ni sa nomu buni mbula. Ada bagana ko te wabalami? Take hold of instruction. Do not let go. For she is your life. Ha? Keep her for Iyo. she is your life. Lai. Kalau kaya tau ramatua na iba bumuli. Kakua ni laiva. Bagambauti ko ya ni sa nomu buni mbula ko de. O de ko na buni mbula. O de ba bumuli. O de ba bumuli. Kaya bolo kaya buni mbula. It's life. Life. Buni mbula. Alai bagai na yung bale-bale buni mbula kina yung ngomu kay buni mbula kina yung luar. Na yabu kau ni bengkarabi ni tigo mbula-mbula. Ingat. Apa sangat itu. Igong bakaraba itu nga au mukhila ka may nararaman igong mbula-mbula igong ngayi. Igong nga nahosan ko. Akin na iguri igong nararaman yalo ni si Profesor. Yugila igwa ambana ni mbula libu may Amerika ni ko. Tapi university level ni buli wai mai Amerika ni gua baba na agi ugi na ona igo kasala marama tau bola kana ona ko matala agi na igo bula ina abu ma e na bi kabu le some bali ambu ko ra buli wai ge guru baba na agi na igo ni bola sambera ni kilai tu nga mai ni uto itu nga ken sa ba bola rawa igo ge ba na ke nei wali mida ni gua oira buku lebu ke Amerika na ambana ni bula baba tina agina ora marama tau bola mapanga agini sia na khlu ke bola uhu yang membali kai bola iko kaya pagaya bu agina nga ta kan di bekara bi iko mbula na bosa ni kalau kai kau kaya baga wili kai sok ni bola wa matala agina ugine so wale di bekara ni kalau ko kai tau banga agina wali ngada tau banga agina ko kai kamu ke ba buli dau banga agina wai banga agina Ranikadu, ang baba nulu ni na makabuli pa kasama bigi biday ko. Na arana bini kuwa. Nanuma kalau makaniwara kina okay me iko itunga qualification me kairani alay ko. Paula bolo kaya do reda na wala ni no mundo sa kadibi sa sege ni lewu ko be mundo sa buku bahaya. Sege lewu sa kau. Mer sa kadibi. Kaya bolo kaya kaluto bang aginabi halia iya bi hai ben kita wa buli me bang matu ata di na kau wa na buku ke bolo. Botai abinga dia bakata. Dia baka iyo nga nauna bi alai kalu na kai baka bawa gini dia na khilaka merawan dia bang agini dia bakata bekara. Kospeli na raramani iko mula-mula. Baba nui pa kalau nga akin kia urangan ay uhu ya be boleh uhina ena arana bini buat tunga je boleh tunga ka tunga je huria te pamadala ena arana bini kuwa tunga te aro Pamaka ama abe kyo telesoni na bali sana bana tunga tamasu kaya kaya rawani lulu tami rawani tunga tamasu Pumeleki kira-kira kaya rawani unia begi na arna bini kuwa Nami organisasi
mulai lang lang. Ginawa ng guru mana. Oso ay man 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 at man kuha. Mga sukon ara